should also depict mangroves in Khazan lands. As mangroves in Khazan lands are, there should be not be buffer for the mangroves in Khazan lands. यही आम्ही सांगला कित्याक अल्टिमेटली आवर एम इज टू प्रोटेक्ट एंड नॉट बफर करत तरी आनी लोकांक त्रास करपाचें ना हें आमचें रिकमेंडेशन आमी केल्लें आसा. मागीर स्टेट ऑफ गोवा इज पॉप्युलर फॉर इज बीचीज आनी हाय फुटफॉल जाल्ल्या कारणान एसेन्शियल एड्युकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर विजिटींग ट्युरिस्ट सच एज पार्किंग म्हणजे बीचीचें पार्किंग, टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, मागीर आमचे सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम, लायफ गार्ड टावर्स, कॅबिन्स फॉर लायफ गार्ड्स, इव्हेंट्स एंड वेडिंग जशे परमिटेड इन एनडीचे एरिया एक्सेप्ट फॉर ESA म्हणजे इको सेन्सिटीव एरिया भितर आमी परमीट करचे ना तेय आमी रिकमेंडेशन घातलेलें आसा CZMP प्लॅनान. मागीर एक म्हत्वाची गोष्ट जी आमी CZMP घातल्या की एनी मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन CRZ एरिया which requires EIA studies, consultation, etc. prior approval in principle of the state government should be obtained before the project is placed in public domain. हो एक गोष्ट आमी CZMP डोमेना भितर घातला सो दॅट जे आज खुबशे गोष्टी हांव नेम करना पूण खुबशे गोष्टी आमकां स्टेटीक कळनासतना वयल्यान येता. सो एटलिस्ट स्टेटीक पयलीं आमकां हें करपाक जाय आनी आमकां कळोवपाक जाय की हे स्टेटी भितर कितें प्रोजेक्ट येता हे आमी CZMP प्लॅना भितर जे ब्रॉड पर्सपेक्टान भितर जे आमचे स्टेटीचे रिकमेंडेशन आसा ते केल्ले आसा. आनी आज म्हाका खबर आसा की खूब जाणांक इंट्रस्ट आसा की खंय तरी जे नोटिफिकेशन आसा ते म्हाका दिसता आमी 7 तारीख 7 मार्च नॉर्थ गोवा कलेक्टर आनी साउथ गोवा कलेक्टर आज आमचे मदें आसा. दे आर सपोज टू टेक केअर ऑफ द एंटायर प्रोसेस along with the help of the Director of Environment and CZMP department. It is the CZMP department which will be handling the entire process with the help of both the collectors. And we are aware that a lot of people want to participate. So आम्ही डिसाइड केला की एंटायर प्रेजेंटेशन एंटायर जे आसा लोकांकडे पयले घालतले जे ते आमी ते उलयतले आनी तेका लागून जे लोकांचे ऑब्जेक्शन सजेशन आसा ती आमकां ऑनलायन दिवंक शकता, फिजिकली दिवंक शकता. सो दॅट कितें जाता एज पर टोटल आज एज पर द नॉर्म्स 100 लोकां वयर आमी ह्यो गोष्टी मातशे रिस्ट्रिक्शन आसा इट कॅन बी इन्क्रीज टू 150. सो बेस्ड ऑन दॅट वी विल मेक अरेंजमेंट्स. सो people should cooperate so that CZMP plan of 2011 which was never notified हे आमी काबार करपाक जाय. जे गोष्टी आसा ते लोकांनी एड्रेस करचे आनी दिवचे. दुसरी गोष्ट जी आसा ती जे फायनल CZMP जातरी जे ड्वेलिंग फिशरमॅनाचे आसा 100 to 200 मिटर्सा भितर आनी रिलेटेड टू इन्फ्रास्ट्रक्चर NOC जी आसतली ती CZMP कडेन वयचे ना जेन्ना आमी माग करतले. ओन्ली फॉर फिशरमॅन रिलेटेड एक्टिविटीज पंचायतीचे परमिशन घेतलें जाल्यार तेंचे परमिशन तांकां जातलें. म्हणजे CZMP कडेन आनी जे CRZ कडेन परमिशन मागपाचें ना असो सिम्प्लिफाय करपाचो प्रोसेस आमी केल्लो आसा. म्हणजे ओन्ली फॉर फिशरमॅन पीपल. एकदां हे CZMP 2011 नोटिफाय जालें की हे एरिया भितर तेणी कितें तें करपाक जाय फिशरमॅनाक जाल्यार एप्लिकेशन पंचायतीन करपाचें आनी पंचायत मागीर तांकां परमिशन दितलो. दिसता खुबश्यो गोश्टी सांगल्या. आतां लोकां कडेन मागता की CZMP 2011 करचो कित्याक गोंयान भितर खुबशे गोश्टी आसा की फुडें वचपाक जाय तेन्ना ही गोश्टी आज जावपाक जाय. सो तेन्ना साउथ गोवा नॉर्थ गोवा कलेक्टर आमचे डायरेक्टर एनवायरमेंट आमचे आय वॉन्ट टू बी ऑन रिकॉर्ड ऑल्सो दॅट आय वॉन्ट टू थँक द एंटायर कमिटीज ऑफ टर्टल नेस्टिंग सायट जे आमचे जे डोंगरे बाबान आमकां हेल्प केलो. आमचो चेअरमॅन जशें हांवें सांगलां अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ डॉक्टर सायमन द मॅनग्रोव कमिटी द फिशरीज कमिटी देन द खाजन लँड कमिटी लोक आमी उलयताले सदां इतले खाजन लँड आसा. आज विथ द हेल्प ऑफ WRD with the help of biodiversity boards and biodiversity committees of every village they have gone on ground आणि सगळे ग्राउंड तुतींग केल्ले आसात आनी आज इतले वर्सां कोणें करूं ना ते कमिटीन आमकां रिकमेंडेशन आनी आमचे WRD आनी आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटीज ही आज केल्ले आसा. सो आय वॉन्ट टू बी ऑन रिकॉर्ड दॅट आय थँक देम ऑल फॉर देअर सेल्फलेस सर्वीस एंड हू हॅव कम फॉरवर्ड. आनी हो आज CZMP प्लॅन 2011 आमचो गोंयचो जावपाक जे फुडें सरलेले आसा तेणी खुबशे मोलादीक तितून काम केल्लें आसा. इवन सायमन बाबान आपणाचो रिपोर्ट तशेंच नंदकुमार सायंटिस्ट जो आमचो आशिल्लो बाकी खुबशे जे लोकांनी जे खूब रिसर्च बरयल्ले ते सगळे तेणी कंपायल करून
तेजे वर्किंग प्लॅन केल्ले आसा. So I thank them from behalf of the government for removing their precious time and giving us the final things in finalizing 2011 notification, which is there and which will be heard on the 7th of March in North Goa and South Goa, so that people can participate and whatever small issues are left, they decide that. Thank you. Wetland पे एक preliminary wetland जे आसा body by itself, surrounding 50 meters is a buffer, आणि मागीर zone of influence. Zone of influence is how that water body म्हणजे खंयच्यान उदक येता आणि थंय भितर वयता. So buffer zone आमी मेंटेन करतलेच, आणि आमी जे buffer zone भितर मेंटेन करपाचे की प्रॉस्पेरिटी म्हणजे फुडल्या जनरेशनाक जे आमी सांबाळून दवरपाक जाय हे आमी करूंक पडटले. सो हो जो आसा 50 meters buffer zone. Number of wetlands. I told no, just now I told Karamboli Lake draft notification घातलेले. The people of these people jana gele, they have asked for another 30 days. So today the board has allowed extension of 30 days on the draft for two places. One is Durga Lake and one is Karambola Lake to make them wetland. That we have already decided. No, आमचे आता तुमकां सांगला न्ही 455 or 400 जे वेटलँड आसा ताची स्टडी चालू आहा. सो आतां आमी 25 पासून कंप्लीट केल्ले आसा. तितले 10 पयलीं 11 नोटिफाय केल्ले, तितले 3 फायनलायज केले, उरलेले चालू आसा. आनी आज आमी एप्रूव दिला आनी 14. सो 14 आतां ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वयतले. So we are targeting in the next 6 months to finish the entire wetlands of Goa. So whichever is there specific budget na, kutte je asa ti tu asu shakta. No, 2011 notification bhitar kiti asa. Test notification bhitar astale. 200 meters and 500 meters. Whichever wetlands are there, which will be finished within the next 6 months. So NIO is studying the entire wetland, which is the entire team. There are I think around 35 people dedicatedly working for wetland. So slowly, because wetland मतलब वेस्ट दिसले म्हणून काय ना, त्याचा process हा, त्याचे study हा. So हे सगळी गोष्टी करतात त्यांना study चालू असा, and we intend to finish within the next 6 months. One at a time. See, what you said, I think I have already told that I have not notified. This notification is existing many years back. But MPT has its own plan. No. See, that's what I'm saying. What I'm trying to say is, MPT might have its own plan. So that is why what we have said is, CZMP is of the state. So we have said for any major infrastructure project in CRZ area, which requires EIS studies, consultants, etc., prior approval in principle of the state should be given before the project is placed in public domain. Is this CZMP binding on MPT? CZMP plan is a central plan. It is not my plan, but the state recommends this plan. So, आम्ही आमचे जे आसा ते भितर घातला, and we will pursue it to see that it is notified, because ultimately CZMP plan, CZMP is a central domain. It is not a state domain. It does not come under environment director. It does not come under the environment ministry. Like this CZMP, मागीर बाकीचे खूपशे आसात. They are bodies of the central government. No, I'm explaining to you, no? Because I'm explaining to you. Already agitating against this MPT's plan of extending their jurisdiction. That is why we are making this, no? When 2011 notification is the recommendation of the state governments are required to be finalized. So before, what used to happen, without taking the state's approval, जसे मरीना जालो example, स्टेटाक काय खबर नाशिल्लें, तांकां धाडले आनी एमपीटीक दिले. सो आनी आतां वयल्यान ते ऑटोमॅटिकली येयले आनी मागीर नॉर्थ गोवा कलेक्टर सांगले की कर म्हणून. So now we are saying that in our this, that prior approval for EIS studies or anything should be done, state approval should be taken, अशें आमी recommendation घातला. It is for the very same purpose, for apprehension of the people, so that state is informed before doing anything. So this is part of the central CZMP plan. It is not the state CZMP plan. State body has told that this is required, and we will pursue it that this happens in this way. Second question is about the fishermen. You said that fishermen have to take permission only from the panchayat. No. See,
I did not say that way. Not for the construction or I will explain to you. Once the CDMP plan is finalized, we are giving the CDMP, you don't require to ask the CIZ authority to do anything for the fishermen. It is as per the notification. So they will have to, once it is finalized, the fishermen to do only fishing related activities, not commercial. Fishing related activities, they are defined as a, fishing means fishermen's vending shed or ice plant or for fisheries required jasa. Houses also, no, if they are part of their own land and if they are fishermen community only staying there, if no hotel room with illa chalchana, then the panchayat, after this plan, we will authorize the panchayat to give the NOC and do you it. already know what is happening in the panchayat. And if this permission, if this authority is given to panchayat, don't you think there will lead to some illegal activity? I am very clear, no? Illegal activities, then higher authorities there, no? There are always authorities, but because some panchayats are not working properly, means you cannot classify everybody into that direction. Some are diligently working properly. Just because somebody is not working properly, 90% of the panchayat, 90% are I don't want to comment on that because it is not in my purview. I feel that there must be one or two, because when we buy a basket full of mangoes, in that mangoes, there will be 3-4 mangoes which are bad. Because 3-4 mangoes are bad, we will throw the mango box out. No. I understand the apprehension. What we are doing is, we are giving the fishermen their due right. And by doing this, it will be only fishermen related activity. If somebody contravenes, then there are authorities other than that where CIZ will act and demolish or whatever required will be done. अरे तू समजो ना हांवें आतां सांगलां न्ही अरे अरे लेटरां अशीं खुबशीं आसतलीं हांवें क्लियर सांगलां न्ही पयलीं जे CDMP प्लॅना भितर जे गोश्टी जावं ना हांवें परतून वाचता कोंकणीन वाचता आतां कोंकणीन ट्रान्सलेट करता आमी सांगलां की हेजे फुडें खंयचो जर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन CIZ एरिया जे भितर EIA स्टडीज आनी कन्सल्टेशन लागता प्रायर एप्रुवल इन प्रिंसिपल म्हणजे स्टेटीचो प्रायर एप्रुवल घेवपाक जाय टू बी ऑब्टेन बिफोर ब्रिंगिंग पब्लीक डोमेन. So this is our recommendation. You can tell me what is your intention behind giving permission to this panchayat? No, intention is for fishermen. No, see, fishermen is a community. How will you keep a tab that one delegate or our fishermen going to Samsara? अरे पळय number one. That is the major issue here. Because So I am telling you, no. buying the land in the coastal area. So I am telling you, no. फिशरमॅन जेन्ना आमी म्हणटा पळय फिशरमॅनाचे कितें रोल आसा कोण फिशरमॅन हो फिशरीज डिपार्टमेंटाक लिस्ट आसतले हो तेणें एम्प्लॉयमेंट करूंक पडटलें आनी मागीर तांकां आमी दिवं शकता. फिशरमॅन जे आसा आतां थोडे फिशरमॅन जे एक्टिविटी हालीन फिशींग करता वील नॉट बी अलाउड. इट व्हेरी क्लियर. आतां तूं म्हणटा की ते थंय जर करता ते भायल्यांक विकता हेका विकता तुका सांगला न्ही ज्यो गोश्टी जर जाता ऑटोमॅटिकली जो एटलिस्ट आमी तांकां एम्पावर करता न्ही लोकांक जर ते म्हणटा की त्रास जाता सो फिशरमॅन आमची कम्युनिटी वाडपाक जाय आनी फिशरमॅन लोक वाडपाक जाय. जरी तर ते हें करता जाल्यार आमी विड्रॉ करतले. ना शी I will explain. Fisherman is defined. Who is a fisherman? You can, scientists, if you want, you can share who is a fisherman with them. I will tell Dr. Simon to sell. But before that, I will tell you, fisherman is defined. Who is a fisherman? आणि तुमकां खबर हांवें मागीर जात काडली म्हणून तूं म्हणटलें इट इज डिफायन्ड कोण आसा ते तेंची सर्टिफिकेट आसा तांकांच मेळटले. भायले फिशरमॅन येवचे ना. जे फिशरमॅन जे ते स्थानीक फिशरमॅन आहा ते स्थानीक फिशरमॅनाक हो सुविधा दितली. भायले फिशरमॅन येवचे ना. जे गोंयचे फिशरमॅनाचे डिफायन्ड आसा पळय तुका खबर आसा फिशरमॅन कशे डिफायन करता ते फिशरमॅनाकूच दितले. ते म्हाका उलोवपाक लायनाका कित्याक मागीर तूं फाल्यां दुसरे फावटी म्हणटलो. बोंडवल लेकाचे भितर बोंडवल लेक नोटिफाय जालो. बोंडवल लेक नोटिफाय जातरी थंय कितें जालें की आमी NIO अपॉयंट करचे पयलीं आमी कमिटी केल्ली बायोडायवर्सिटी हेजी वेटलँड ऑथॉरिटीची सायंटिफीक एक्सपर्ट कमिटी आनी तेणी ते डिफायन करून ती पब्लीक डोमेनान दवरून ती नोटिफाय केल्ली आसा. आतां तेंचें एक आशिल्लें की झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स नाशिल्लो. सो आज आमी हे भितर मिटिंगा भितर तो NIOन दाखयल्लो झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स पोतून घालून पोतून ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आमी घालतले.
ते सांगता तुका अरे तुका आपूण तुका म्हाका दिसता तुका CIZ नोटिफिकेशनाचे जे आसा अरे तेच सांगता मरे तू जस्ट वॉन्ट टू नो न्ही यू शूड नो ऑल द अदर फॅक्ट्स टू नो वॉट जस्ट वॉन्ट टू नो when you just want to know then you make a just want to know status. I don't want to give just want to know. So there is before the just want to know there are many other things which you also just want to know. So म्हज्या सांगपाचें कितें आसा की जे गोष्टी आसा जे हांवें सांगला न्ही EIA studies consultation prior approval of the state government has to be taken. म्हणजे वयल्यान जेन्ना वयल्यान धाडटा पळय हे आतां एनवायरमेंट इम्पॅक्ट करपाक जशें मेरेनाचो इशू नॉर्थ गोवा कलेक्टर आसा ताका वयल्यान इन्स्ट्रक्शन येता की खंय तरी हेजे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन घाल पब्लीक हियरींग कर हेका EIA नोटिफिकेशन म्हणटा म्हणून आमी म्हणटा की हेजे फुडें आमचे हेतू भितर की स्टेटाक पयले इन प्रिंसिपल एप्रुवल घेवपाक जाय आतां कळ्ळें जस्ट नोटिफिकेशन सिस्टम तसो आहा न्ही रे हेचे पयलीं सिस्टम हो 2011चो नोटिफिकेशन आमी 2021 पळय 10 वर्सां आमी फाटीं गेल्ल्या सो 10 वर्सां फाटीचे गोश्टी आतां करता सो ह्यो गोश्टी भितर तुका सांगला न्ही जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दॅट जे गोश्टी पयलीं जायनासल्यो त्यो आतां आमी घालता पूण आमकां पयलीं जे EIA नोटिफिकेशन दिवचे पयलीं इन प्रिंसिपल स्टेट गव्हर्मेंटाची एप्रुवल घेवपाक जाय पूण आमी घालता न्ही पयलीं हे जावंक नासलें न्ही रे पूण हे त्रास जाले अरे तुका सांगला न्ही रे आमचे फिशरमॅन डिफायन्ड आसा सायंटिस्ट मातसो सांग ताका फिशरमॅन कोण डिफायन्ड आसा ताका सांग हय रे पूण फिशरमॅन हय विल बी अलाउड नो फॉर फिशरमॅन फॉर इफ दे आर स्टेईंग ओनली फॉर रेसिडेन्शियल पर्पसीस इट इज अलाउड बाय द लॉ अरे यू रीड द लॉ नो इट इज नॉट माय लॉ इट इज द सेंट्रल लॉ वॉट इज सेज that a fisherman should not be deprived of his benefits. What does the fisherman? He should be allowed fish vending nets, shade. He should be allowed an ice plant in that. There are so many parameters which are defined. If a fisherman already have one house and he want to build one more house, कारण याविषयी discussion झाले होता की त्याची family वाढत असतात, they need more houses. So that is allowed. Fishermen owning land within 200 or 500 meters is allowed, but we have to finish 2011 notification, so they have to ask permission and they will be granted permission to build a house because he is a fisherman only for the purpose of doing fishing activities. If he is found, they will break it. So very simple. Is this done to negate the High Court judgment of demolition of the houses? I don't know, but I am not aware of any High Court judgment just of it. I will inquire and tell you. अरे तू समजना हांवें सांगलें न्ही जेन्ना पळय थोडे गोंयकार जेन्ना ह्यो गोश्टी करता सगळे गोंयकार करना न्ही सो आतां थोडे गोंयकार कशे वेंचून काडप आनी थोडे गोंयकार करता म्हण सगळ्यांकूच गोंयकारांक त्रास करप आं कितें कितें मारतले रे आमी पळयता न्ही आतां बडी कशें मारता तशें मारतले जालें आनी कितें आसा सांग 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 अरे हांवें सांगलें न्ही क्लियर सांगलां न्ही हांवें एसेंब्लीनूय सांगलेलें आनी आतां ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आमचें आसा न्ही आय हॅव सेड फुडें कसलोच इन्क्रीज करूंक दिवचें ना मोर दॅन द परमिटेड कॅपेसिटी जे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आतां पासून दिला तें इन शॉर्ट थँक्यू आमी हायटायड लायन खंयची डिक्रीज करूं ना आमी जो प्रिंसिपल जो पयलीं एप्लाय केल्लो की 5 PPT कर कित्याक आमचे जे एक्सपर्ट मेंबर आहा पळय सायंटिस्ट तेणे खूब स्टडी केली एक युनीक सिस्टम ताणें सांगलें की आमचे पोय जी आसा ही पोय हायटायड लायन जाल्यार उदक वाडना वयल्यान देंवता सारकें सायंटिस्ट Points are not linked to the sea. Not linked to the sea. Only through the sluice gate. To the sluice gate. So these were done in the 7th century, the ecosystem. So this ecosystem has to be protected. So that is why we have asked, and a notification had already come after I became, and high tide line is now restricted to the sea line. This is the reason. This is the scientific reason why it is done. Thank you very much.